Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain. Amma ba'd. Wadi jadi engkar mai riolo mengkalingai pangajak na tumatuwatta ri tanauji agar itu na pangajaran tumatuwatta ri tanauji riolo ri wijawijanna riya na appona na pangajaran itu makadaya baco ajak muatana tanan na rekode na tuo ajak muat duta narik kode muritangke ajak muat kiring narik kode naletu ajak toro muat bere kode nalitarimai. Kira-kira anak-anak mondrie dek gagal rapi iya bicara toriolo nak ke iya paham malebak loko iya mana wijawijanna matuatogi malolotogi perlu ria jepui aga akat tanai pangajakna tu matuatta riolo rima kadanna ajak muat tanah narek kodek na tuo ajak muat duta narek kodek muritangke ajak muat kiri narek kodek na letu ajak tu muat bere narek kodek naritarin. Ada pas sabar natal lobo-lobo ria sangi akaceleng pet di ati sara ini nawa na papole na rikutu kacil tomato aku selesuraku melebihi marek kalinya bicara kira-kira nareko yang kalinya bicara sepintas lalu ada pengaja agam mompori adit tamat kadah poh borro pagayana nani tamanna ni semmelo emangolo ajak matana narik kode na tuwo tamanna na istengero de pana kejadian dena mapak koro akat tanas lusur nasabana iya dek gaga kejadian anu malindungi wa ma ya'lamu ghaibillah tiada yang tahu gaib kecuali hanya Allah beserta hamba-hamba yang telah dilindunginya dan diberkahi. Jadi makadai aja mau tanah-tanah narik kode natu mak betuang makadai sininna iya ro jama-jaman ajak nari jama astalan dari jama mana mani mak kuaro larinna iya ro pangajar iya tu lasaloppo idi rupa tahu narek kona bolaiki ras astalan aga-agar kegau makada astalan dari jama mana mani mas tampaja astalari pegauki nasaba aja giri zaman reko iero mak ibolaiki kasa astalan berjamana mani astalari pegauk namani iya natu malom restoraku malak jama-jamange nasi lolongang wedi jadi isala iero resto masuk isi bawa masuk engkari papole narik kore jame astalan berjamana mi dia jama-jama taniar itu makadai naista melo emangolo aja mak duta narik kode murid tangka samanna to kuriye boleh ameloranna si bawa cian kita na boleh sima mappigilit tauteya mappacak beru tumacan atau biasa engkau kawali nasat tomatua rioloe engka tu kawali simpak sikadoi narek ke iya rogare dipake mak juta ai depan atau tatto nakado meman de nama mapak poros besu iya ro sebagai simbol napake torelo nasaba makwa itu isaro nama betuang makadaan simpak sikadoi nariasang kawali astalan na poli ribasti na itu basi anu malat pinapancaji po malataw napasidape isi bawang pati
Jadi engka to harumai riolo to matuatta marioloe makki gunang inayaki sebagai simbol. Harus diketahui napa le zaman. Aja na astalan terjaman. Si cuculek bak moi atentuan na puange narik kumakadai. Wala takku walaisa laka bihi ilmun. Jangan kamu kerjakan sesuatu yang tidak kamu paham. Ajak kipigau ide gagapat di setengah tak risena. Dikena iya roadan na tomatuat tak rioloi. Upang ajarang lori idi. May stenge seleki ada tu riolo. Ada tu makukoi. Ada tu monri. Narik ko seleki na iya roadai. Tituruk moi. Ada tentuan na Allah Ta'ala. Iya na tu rion roi. Iya na tu ritarima. Dek na tu gaga salam. Al-haqqu min rabbi khalaqal kul. Naminal muqrib. Tongange pole ri Allah Ta'ala nariko pole ri Allah Ta'ala ajak kata bata-bata. Idi manas lesruk malebiin. Ajak utang ya kedek na tuwo. Betuan na. Patu memang ini. Ipatu memang ijolo napa mutanang makadai aja muatan na rekode na tuo patu memang ijolo dek gagas salam ita gare tomatuat tariolo pekko bate na makal tumampe bine materuga iya robine marakoi ri ampor ya biningange. Detu kapang bine marakoi ri ampor. Iramme jolo lapo bine napari opong. Yang pawangi ritana ogi. Risesena pak galung engkar yasang mak doja bine sudah surah malapini. Riolo ritana sawito engkar ritala mak doja bine. Iya robine purai rioko. Idoko ni. Ipakicok kiri pesepalem. Nama borong korong na okoro naribacay. Curitan na mayong palo karalle letut subuh. Doja bine. Magi nama pakicoki. Pakicoki pesepalem tania romustri tania dek gaga anak to jabine bara ajak nandre balau ya robine rijagai sila surat kumalabi tania makka dari ripau agai datun naris terenia lariwi padoangan kumakparu bicara. Harus benar-benar kita ketahui baru kita kerjakan. Aja mak tuta narik kodek muritangke yang pawang di dalam tradisi nenek moyang kita di tanah Bugis riasang ada tuang atau dutang engkar riasang yolo mamanukman maka pesak-pesak pura mamanuk-manuk maka pesa napa nito matduta. Ya sangi mamanuk-manuk kita mengutus seseorang yarek manuk-manuk isuro letu iri makarengenna lapong makunrai. Iya cinnaye meloe bede. Makutana siti deto pagagaga purani mo punawanawar ilalangatimong. Luto sila pong manu-manu lau tori pajajan na. Mistenge mateng pagkojin na jalay. Makutana si ritau pajajan na magkadan. Deto pagarampe-rampe yaro anata. Deto gaga melok bulawi anak magpunray deto rampe-rampe. Magkadan. Depa gaga. Yan itu makadai dua telu ni rampe tapi dek pagagan asam
newas ko. Apa dek pagagajay? Icucumana ni makadai kira-kira siaga matu natangkato na iya makadai onrina pura 30 juta na iya kira-kira dek memang ri yasek na patu apa iya sarjana matanda sekolah na iya andrina SD ya kule memang ni melo iya rolalem na memang napar ku duta iya na royasa itangka memang ni napar ki duta jadi aja mu duta ko dek turi tangka iya pangajak lauri ini mana krisesena ini seleb sisumpuki na sabak neneta tomaca idi mi makokoe maega na dek tomelo tarima pangajak turiolo toko buta-buta mani engkana melo ripigau na engkatos si mapatalabitos masoro tautos apalau jolo makutana mapegau esto aga makasing waktu aga makasing mega makara aja muke doang apa ulat tacipi astagfirullah yamanan ro apaliwa at chatos silusurak kumalapi aja mo akhirnya kode nalatu aja tomu bere narikode naritarimo inilah persoalan melok rirampe diri idik tamana ritiwi na ilaw ribicaran nariasangi ak kasiwinga na ini sumpasan atau lauri puang Allah Ta'ala ya ko engka to makirin na di nalatu kan rugi ini riala dasar melo ibicara risi lebih reta mana ngia esso urang peak ripasalena ak kasiwiyangi atay lauri puan nasaba idi lapong atamasong paripuan na engkat imas tompa erlino lauri Allah Ta'ala riwan mua malindungi. Jadi sininna iero ak kasiwingan ngiasangi lapong ngata yak kiringan manan ni yak bereyang manan ni dek gaga idik salang imas tompa pada malajui. Sorong kiri terima kanan dalam kurung tidak ada. Dek gaga pada pasompana barialai nasorosoko pitun rupa riawana ajuarai lama rupa engka dipagkasiwangan na atam kasikuan pajajian lalu kak kasih kolong rumata risorong rosoko tanay risorong soko pitun rupai risorong telomak bunga-bungai riawana jorak sorong kiri terima kanan tapi di selenge beribadah masigi okoy wonroy mas tampajang Allah Ta'ala usompa kira-kira monropong Allah Ta'ala ina samana salang naring kalingagay ajak kimakiring nat kode na letu ajak kiri sompe puang Allah Ta'ala na kode istengi kegay monro onran na puangi sareko amangi na letu pak bereta pagkasiwiyata sumasalang maring kalingay maegam male alasa makaray magi de tamas tompa jambo matapamok yang kana puang iye matapak magi pale na de tamas tampajang pusa mopa nasang seting agap papusak upak kasiwingange puange melo upak kasiwingang puwag na de wisangi kegang monro bolana magi tapana iya natuli pabata ka kega utiwi pak kasiwingag na alena u kasiwiyani yakam masalah tiwi ka lain na letuki
na lain kasiwiangi. Engka na tu ripak kalawangata makada laku rasara dek na melo matan rima pikir riagamai makada iya dek raparelu wisa letu teletu yang penting makadai atawa iya nasi puyasan ataya ko masompaka yang pawang masompaka letuk nasi bawa dek na letuk asompaku isinin naman puange maka masing muah nama sorpang masing ya koya sorong bawa pi ya kiri bawa pi pada lebak moy koto makiri surat na dek gaga alamat na ya surat salah alamat mematoi na lepatoi repusoi na to makada letuna isten naman ni tuang pos cocok ni kira-kira salah pakanjaki paham wareki sini contoh selesuraku melebih nareko engka surat de gaga alamat na naleri bawang itu kampus nalipoda bawa makar urusan na bawa tuang pos letuna kira-kira tuang pos kega meron na kiri ko de alamat jadi kira-kira salah ini pokoknya perlu isang alat tukana pagkasiwingan ni kega monro ya bere yang ipatuju ero na letu repuang ye kega memang ipuang monro apa iya mak dupa-dupang natarekken andre gurutta pandritai mak dupa-dupang iya pura wisdom pura makan re gurutta mega na pura uruntu engkap pak boleh puangnya ripat kita matanna nasabat tajan tasin rupa-rupan nama nih nasiak kepejangan nama tai dari tahangan na napasai yak komelo masuk pan masuk pajang apa kapet jadi matana Allahu Akbar kore monro yero nasab puange ale putetong apa ale pue de nengka leunoi kuri paumumi jadi komelo di masam pajang tapi kau masuk pa napaletu terima taatina pakitanna aliput tetom men terima batakalu Allahu Akbar yer koiro engka to makadai lapalanna Allah ya to siro nala as diterima la tukang Allah alamat tetom niriase teperes pajang apa te nirpakitanna si bawa mata atina mata telekna Purku Allah riolona Allahu Akbar ko si romonro kira-kira ini kegaitos atau iya romang kada letuna oleh puangi bawang apa iya romai gadi sininna sila siroko malabai urang peak imak kadai nareko amang ide na bata-bata letuna pagkasiwingata astalamat kuan itu makadai iya tu mas sompa iya tu risompa iya tu mat bere iya tu mat terima engka mau pagalalan na na letu iya ko iya tu mat bere iya tu mat terima de na gaga lalan na yak boleh rapi ni peko iya pegau kena apa je pue makadai iya tu mat bere iya tu mat terima iya to mas sompa iya to risompa nasaba memang nasang kuatta atai Allah kuasewa mematomi dek gagatu teletu iya na sila surat malabi melo urang pelauri di mana iya esoe alat tukana pagkasiweange apa yelebak na nabicikan tomato air yolo duay tang masarang iya na rosara alat tukana agkasiweange mapamula iya esto sahabatku andri-andriku ajak lalu kitang kaya romak kadai isten na letuk na isten na puangin na sabak ya
keri aja pui madece memang puangi mapamase na pasuru pamasei dek na pasese resona atanna na yakke de metona letu pekko gi melok na tarima pekko gi melok na nilai ya tumpuangi padanna ritelek sempajang engka sempajang na tarima puangi engka to sempajang aga nasa puangi Fawelul lil musallim alladzina yuwarun lompo neraka na punna itu mas sampajangnya maka na neraka tawana alladzina ansalitim sahum ajang memang nama cule-cule ri sampajangnya naulle letu tapi dek nari tarimai allazi yura dek memang tona na letu sabak lain mak bere lain mak tarima iya na bahaya ajak memang kode na letu peko melok le tarima mak cule-cule metoi na dek topa na letu tapi insyaallah iya estoy engkalinga kici nampak untuk misengiaro letu karena pak kasiweyangnya dua itu mas sarang iya to mak bere ya to mak tarima na tentu mula-mulangi yolo iuragai kegai onrona puange wa idza sala kaiba di anni fanni qarib nareko makutane ataku kege ka monro bodangi makkada micawe ka poleria taku monro aja kimi tau sapai purana iste puangi maega atanna melo mistengi kege onrona puangi nasaba kode ni sistengi onrona na isompai wedi jaji dena latu matu paperena makiringi matu dena latu kode ni sistengi alamatna dena mampakoro kira-kira wa isala kaiba di anni fa inni qarib narek konak kutanang ataku makada kega ka monro podangi makada micawe ka poleria takku engka naro dasar untuk mesengi majapui kega monro puangi engka situ matu makutana riatina makada magi cawe na mak dupa rupang si jaka micawe to si siku micawe to si rappa micawe to jadi mae magai cawena ini atai poleri puangi wa nahnu akrabui ilaihim min habilil warid macawe kurti mai poleri puamu pada tosa cawena poleri pas sepi tiga rokmu ini mana macawe poleri puangi mapada cawena ini poleri uratna alonge kega monro ya pasapi tiga romo poleri watak kali tomi pole okoni adanna Allah Ta'ala namompo adanna andre gurutta patasafau mapikir ia sange ada tasawuf ada pikiran ajak ki masalah pah tania wasali apikiran oleh okonya dana Allah Ta'ala nabarani patta sapau emat kada narik kumakwero pale al abidu wal ma'bidu wa ataina puas sewani nasabak micawe oleh pasapi tiga rota na pasapi tiga roe okoto miriwatak kale monro iye ada-adae tanya wasala pikiran tapi lalanga pikiran mi jadi paralu tuli pikiri ki materu mak dupa rupang batena masapa nasaba engka adanna puange makada wa fi ampusikun wa kala dek gaga tu muitari watak kalemu nasapa ni watak kalena engka nasap piripat kita matanna nak dicika makada Allah nur Allah Ta'ala tajam ayat nala dasar
Ayasin rupa-rupae dek gaga sin rupa-rupanna ria kapat jangan nama tai rita hanganna napasai iya na tu den dari rampe makadai komelo mas sempajang mak kapat jeng nasaba iya tu riolo engkariasa matarika pesuk mata iya lepong anak guru mapatumpu utu si bawa pu guruna melo komitai melo komisangi tahangi napasuk ripesuk matai rian rigurue aja mo pasu napasuk kom masui cie pole tajam watu kai napasuk ni matai itahan ni napasai makutanan ni lapungan riguru makare aga muita mapatan ni ga kado mani bawa asapa itahan ni napasuk meta makutanana makada makudara niga kira-kira 5 menit de nule tahan napasae namanya walampe apa de nanule melo ni lepu nyawai makada moni muita de gaga iri sepau de ule perangi de ule tahangi de sepau makada yena tu sabat tena lepet lila tena iri angin engkana nita de gagana nita makada yena tu de nagagay sepau maloton na makudara na makadaya na tu maga na makwer iya na maiga mapasu na sabab mega ni berkembang poko ilalang na salang naraengkong ka di palawang ta iyero makutu-kutu mas sempajang na salang nasang alena engka tu na bola iyero apa jepu siya jepui atas si bawa puan jadi aja na yero tacoy iya nai ada bimbiki mapeko masih dina ataya si bawa puangi na iya to bere iya to terima iya sar alat tukanna iya sangi akasiwiyang dek gaga bata-batanna jadi namo set di onrok puangi gege untur aja pui na dek nasala onron na puangi agi na rekomelo ki ponro sewa-sewa ria jepui madece piaro melo irpigau onron kode isengi pape onron na melo ni isa parang onron na koni tu tumalong sala onron pada na ini onronge istemana ni riasang ni songko agar riasa songko pasampo ulu kega onron na songko riasa na ulu dek gaga salan sistema dece ni gasangi sujada agayasa sujadang ipake mas sampaju kaya onrona sujadangi okko yolota ipalap bade gaga salan makoni carata sapai puange kaya onrona harus isetomatonga kegay kuatta dekiwe dimitau riasange kemusrikan nasaba engka manat tu bimbinganna apolengi akurange elok ki majepui magi ero kuange firman Tuhan pamulangi na pacapurang nama pamulang laherangi na batingi na laherang jadi bentuan na laherangi dalam kurung engkai batingi dalam kurung dek gagai iya na ipuada tutu engkana na dek na engkai ritella malindrung ina tella iya na bicara iya romang kalingai perlu ki makaritutu nasaba iya Allah Ta'ala engka na dek na engka jadi bicara na iya riasanya Allah Ta'ala masusah na magampang apa anu engka na dek wadingi bicara ya macapi na belepi na macap nasabab panritata na beleng na panrita onran na bicara kegay o kopiru onrong marwae na malino na marwa sila surak kumalabi andriku aja lalu agak bicara jama-jamang minariko de nari onron na marat na malino na marusa
salah runtuk nitu tania iya tu tasapai taruntuk. Kegale pokelo-kelongon rona. Marwa ina malino na marwa. Dalam kurung masigi arega riolona atau matengkoi bicara sampajan ade isteng konrona puan. Allah Ta'ala engkan ade de ina engka. Nasin rupa-rupa sewa ia nari pakkelori bicarai malindrungnya. Ia tori pakkelori bicarana orangnya riasannya al gaib. Ia naru yasa gaib malindrung. Hari tutu kiri ia bicara ajak kama matama ki rumah sakit jiwa. Riasannya malindrung tenaita mata tenratika pinading. Ia rori sesena sabak makadaki engkana dek naita mata. Warek kisi dicontoh. Mapade ko temas tu tetong makita ko bulu engka rumpu irita ko bulu tapi suali na bulu engka aga suali na bulu engka api tapi dek nari ritai ya nari tu yasa malindrung. Jadi iro malindrungi kegay melo itaro kegay melo ipat di bola iro malindrungi okko topi onrong malindrungi narek ko ripat di bole okko talle salah onroy pada ko upai di bola sujadangnya okko ariwita salah onroy ijujungi sandalae salah onroy napak di bola ko pak kita mata salah onroni napak di bola ko paneding salah onroni napak di bola riparing kalinga salan napak di bola okko ulu engka sion rupa-rupa ngalan ni salah malakdat ni salah. Jadi kaya ni monro adi bolangan na riasangi malindrung ko toy anu malindrung na jellokan ni puange yu'minuna bil ghaib atau periwi anu malindrunge. Jadi onran na riasangi anu malindrung dalam kurung kepercayaan keyakinan koiri tepa monro Makin ako tepa monro na taro alena puang Allah Ta'ala. Nasaba iro tepa anu malindrung to. Riasangnya keyakinan dan kepercayaan. Apat tongan na ati. Riat tongan na di birita alindrunge riseseta. Jadi melo iri apa teperi anu malindrunge. Mematomi apat tongan na ati nareku apat tongan na ati riasanya tepe apat tongan na lilai ipakado asam terima kuan na naro mak di bola riasanya tepe kegam mondor riasanya tepe micawek nitu iruntu onrana puangi kega ni mondro yaro di bola na riasanya tepe makadaki onangi riasang ngetepe apat tongan ati jadi tepa tegi mon makadai puang Allah Ta'ala iya tu riasang ngetepe ubelo-belo itu mapa dari lalang atimu sapuru bawa ni arota iya na tu nama kadato matuat tariolo tenna lepat lila tenna iri angin tenna kesek nawa-nawa tenna oki akala tenna tamai pikir nasaba risapurasan bawang ngaro jadi wit nero igambarak tak baju ni rupat kita matat unrona puang malindrung agwagoi gaib imam yang percaya itu boleh sama nama kadai puang Allah Ta'ala engka nade jadi mak bicara samana tahu na ipat tentu nasaba ko ipat tentu ipat Allah adek nama lim samana ilalang
atinna idis tepat tak pada cengi laloi naliwangi iye masolat narek kode tarapi lebo taman dari lalangatina simpus rupa tahu nasaba tepat na pole okoni nama kadapuang Allah Ta'ala wa huwa ma'akum aina ma'akuntum tulis sabak kori tu puangmu kega kolau nasaba kode engka moi tempat riatita lauri Allah Ta'ala kega kilau engka ga si wettu nama sarangi si bau atita wet digari pasu atita natalau ritaro iri golayan jadi tulisi bawa ki atita kega kilau jadi ko engka moi tempat rilalang atita iya naritu napakkelori puangi wa huwa ma'akuntum aina ma'akuntum tulisi bawa ko puamu kega kolau tapi engka toru patau engka tommi atinna deku lopur lalanna arona tapi dek gaga tepe nari puangnya berarti dek nasi bawa puangnya nasabade i gaga tepe namat di bola ri atinna iya wae engka mo pasambungan na nasaba iya ina pau alat tukanna dek pagaga atirimangan ri ajepu ini undrongan na puangnya ya naritu samanna ri lalang atinna isimpus sengai riasangi rupa tahu nasaba tepeta Allah Ta'ala ri tepeta ri atitai jadi tania Allah Ta'ala ri atita Allah Ta'ala ri tepeta mi na iya toro tepae dek gaga pak kangkanganna lampe na lopona tepe rahasia onroana Allah onroana atai niga memang ya sang ata iya matung ka atai pak kasiwingange ibadah nasabak makadai puange wa ma alaqultu jinna wal insa illa liya'budun saya tidak ciptakan kamu dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku jadi matung ka atai ya dari tupak kasiwingange ya ko engka rupa tahu dena kasiwiyang dek nariang kari Allah Ta'ala sebagai ati ya kuiri Allah Ta'ala sebagai witru di pancajinna mi Allah Ta'ala ya tu tahu adek nak kasiwiyang pada na pancajinna Allah Ta'ala ya ro uppae ajena ri pangalawangangi duai ajena loriaw galungi aga senayaro itika pangasenayaro sin rupai iya panaria kui ata nari komas sopai mak kasiwiyangi tega si matung kapak kasiwiyang engka tu adana nabita innamal akmalu binni sesungguhnya amal ibadah itu harus dengan niat jadi matung kapak kasiwiyang aga na niakem atita masdong pari Allah Ta'ala iya tu matung kapak kasiwiyang na kega ni mon romat di bola riasang inia tenal lauri ini manang makadai dek nasi onrong atai na puange tega monro tala inia riasang inia ipatetong yatie melo pigau seki jama-jamang nasaba ungkana sewari akataya naritu ritala nia jadi tega monro nia kode nariatie maka adek nasi sewa iya na rumah kada iya tumak bere ya tumat tari na pada toha asewangan na niya si bawa tepe nasi bola rilalang atinna si puseng riasang irupa tahu jadi alat tukana pak kasiwengange aga melo ripigau assalamat to iriati letu to irpuang iya naritu riasa iya tumak bere iya tumat tari ati mak bere lauriat jadi metok nariat iya letu na toy jadi iya uparing ngereng aga-aga melo ipigau pada cengi atau na adi
Makokoy maiga salah-salah. Lillana makbere lauriatinna. Ia wat dijadi denalatu. Ia ro andre gurutta pandritata makadami. Ia mas tempaja subuhe. Usalli parda subuhi ini manitaroi akaleta. Ya ko niya ke geri baca. Detto nakada kori cappa lila. Tapi naroro ini masa bodoh ia maniro bawang. Usalli parda subuhi rakataini. Adam Allah Ta'ala Allahu Akbar. Malopotoni sadana usalli. Yar usal lalang hatimi. Wakata masumpaja subuh doraka paralu karena Allah Ta'ala. Ilalang hatimi. Tutu itimue. Yat kuriasan niya. Nasaba. Kookor itu nilai berarti bicara ya senang. Yang koripigau ni pangkau kengasan. Jadi mentona riat yelet tuna toy ripuange. Jadi komelo ki mas tempajang. Mapaletu. Iya naik. Ipatetot teper simpajang. Paletu memang ni. Tempota meloman niya. Melomat jene napa ripak. Napa ripak kabaru niya. Naribici ni atita. Ya ilahi. Anta maksudi. Waridok amatik. Puang ini miwakatai. Pamaseta mikasi. Uwacinay. Ajak na. Tabat. Letu ripuangi pagkasiwingat. Nasaba iya tumak bere iya tumat tarima. Atina unrona. Asewana atay si bawa puang. As tarimangan na iya tumak bere iya tumat tarima. Dua itang masak. Nah, jika ada ucapan saya yang salah atau kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya karena saya cuma menyampaikan apa yang pernah saya pelajari dan apa yang pernah saya terima. Dan maka dari itu kita juga disebut sebagai manusia karena kesempurnaan bukan milik manusia. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam video ini atau ada tutur kata saya, hilap salah saya, disengaja atau tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, insya Allah masih ada video selanjutnya dari video ini di episode kedua. Ya, nasabai napai alat bukanna si bawa konrona atai. Yang insya Allah saya akan memberikan di episode kedua atarimanganna akkasiwenganne lauria uang laut. Nah, terima kasih yang sudah nonton video ini dan dengarkanlah secara detail, nikmatilah dan hayatilah biar tidak salah paham. Jika ada baiknya diambil hikmahnya, jika ada salahnya mohon dimaafkan. Dan jika suka dengan video ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mensupport channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.